Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kinoyalam Jagari Boy Youth Federation Central Body Blalam Khamad President Uba Bipul thank you. Ringkat bagi dekat haka South Urisa Aracara Pausau. Kerja kendu ik medical superintendent jeng civil hospital Nongpo. Hadi merayo ik jeng ujo negi patba halu ke jeng lek bamsudnyo yaki nongpang degi nong tre jangka hospital. Kini ke jeng lek kendu jeng noyalam geseng yaki medical superintendent kelongru halu ke jeng ja bedang shen bakui kelong kemi kelakhalor ya ikhunlung haka pankhana jangka hospital kat hado baklami ke jeng kentho negi babuan balang. Harga jeng keren kino yalam jeng RBYF le keren ru hala kirukam ajeng sumar kebiadai bek civil hospital Nongpo hak bagi nong yalam keseng le kentu yaki medical superintendent benle de kepenting yaki nurse bagi nong tre lada ka yo ek jeng ujor hala ke jeng le bamsud nyo yaki nong pang jeng ujor sibun hak bagi bak ni ke hospital nadu ka ill behavior jong kini staff hadu ke sumar dan rai bangin susim bangin cupriang baik bangin suai kubur kem daungi teman-teman lo cingwan mi wani keren kalong bi yangi keseng rambak dan rai hal license haswa bangin wan ini lapa ya ke circle Nongpo baginya kendu ya MS bagi DMHO berkunjung ban pergi staff baru license ke cingwan dan rai hadin ke cingwan license ru jogi di circle jongi nang ni Nongpo ni ke ju ke jingsyam ang idang suyo so man kani bergadang kacing hap kulung bantuan kram makor hapo sekali syabak kita penolong ngintip dan ruan itu ini ba ngimpat depor na bantha dela ilami nang ni napo civil hospital pandalalik admit sapo Bethany hospital Nongpo hinjo dah hangta par la khasuk ya kulung teralong kumbambun basin jikit kli apo universitas ke isi banung sudah kita sim bang bangin habli dunia kendu ban inspek ban keren tu ya kita kinompang po hospital kajing ya keren kejui ngisam ba di MS di doktor bla kalong ke ba sutunat Andre ke ba ikan pau na kalian tugi kalong hakabidi bat ka doktor yang mentah kibiang hapo kani hospital Andre hakabidi ladang isipat ikong overall jingkan jungi iyong ba inatip ya kata ka ill behavior jung katu kan nigi staff kibaret Andre kadon kecing keren Andre kan dakdo ya no nama kita nang nigi staff ladang nigi staff kibaret kita ki casual labor kan nang nigi wat boy kilong kam he penban ki doktor ki kamlong he penban ki MS but don't ki casual labor ki kamlong he pan ki nigi doktor ki bapai ini ustaz dakli punya ke reason lese ki kiar ban ong hande hangno istu ba kadau kadai berkiri political appointees la thung da kaliang jongno lese da minister lese da ki MLA ibran hakabor kilabu hangni ki casual labor nanti ki master lan kita ki boy hande kini pat kilong kim tip ya kaburam ban respect ya kita ki doktor ki pahalor te ngibu ya kencing maham ya kum kita ki staff ki bateri aku ni bala raja saya sen ni nang yo ki jimujo hakabili bak ill behavior jong kini ki staff akibili bak kinongpa nama ni ki boy ki dan apli ki jingtuna ya mata wala dangi tip bakari boy ki district kadi kita ka electricity ka balai aku ka state ni dan ku banyo 20% and ngimong bang ilanang lastat pacaba ban compete pat yagi wewe jinang start ku balong pa boy district nginang tuna ka puli putih nalo datang nginang tuna kayo kokot tengidon ke jing tuna bat haka jingduk ni expect ni tang ko ni bu bangidan ka civil hospital bana ke sima dia pajba bun balang boduk apo ka district ni jing tuna ke bakraw apo ki PHC ni jing tuna bakraw apo ki CHC handi wala kataru ni bu tang ko ke expectation pa ka civil hospital ka bali tang ko apo ka district kana ke cik sekri ke bobiang ande apa ngi kran ni MS ngi ba kibiang kata ka manpower kibiang ako kani hospital ani wala kataru ba ka tulong baling idang yo complain kalong bitawi ka miss lali ka ill behavior chung kin staff ki bare
Tinggi lah ya keren bagi doktor ila pensai ngi ya kebiri berkeni bagi yang bengin sakot no ya kawi ke workshop banai kata ke awareness lani ke program benhika ya ke kumno bakin ya tungku bagi kita patient di bawah admit apa hospital yang staff di baru kabar kai bagi susi ang ni shwa bengin kendu ya EMS nilali kendu ya DMHO hande DMHO i lidon kamno ngir ni kambu appointment menginuang rasuan kensan dasi te indon di DMHO dan ngi badan additional DMHO nilai ale banyakran banyak slok badiru banyakran kabalungo kalong ba ka teika additional DMHO kabali doktor ia marak di Ramna Ground doktor Anju midi marak ni sama kenal te indon jingtip iya ruan saya apa ngasih ni kinong yang ni sekali apa kidekat di additional DMHO in absence of DMHO kalau kenyak kediban ai ka respon sangi ada yang berbandingi ba ngadi tang ka staff ngam dan jintip iru HKBD bat gani ka hospital ngilabu jingli ngopet madam haki CHC PHC lese kidun KMO hapo civil hospital kidun kita KMS telada ka head of district, the second head of district apa dia ka family welfare, medical family welfare, kamu pidon ka responsible. Yang hangli yang akibu utang ka staff ka subu ka designation kata ka dia additional DMHO Henry kam ngamdan kanu responsible. Telah kalong kunta ngidawa na ka sarkar ka dibenweng mardor ya kum kani ka bero na po ka district ka Jungi. Lada kamdan kanu no ka cingkli kan leyu ka tusyong kan siyo tulop ketulok ko bahe kung kata additional DMHO hindi ka di ban mino na ka district ka Jungi tengi dawa baro isang KMLA bagi badan haka ruling government kinsim ke cingkya kinweng model ya kani ke doktor Anju na po hospital dan ka district ka Jungi tengi buru ke cingkerpat ya pajba ibuan tiapang ni pensiun komplain kalau kaki lese ngirungi bamdon siapa hostal nak kapor ngimretip ha Henry ka doktor kala kelensai ka MS kala kelensai ba ngira buru ya kita ke grievances kata ke senduk ke box grievances box bakini patient kibot ya pang ni kin tho kai ka jing jar bagai ka jing bhang bakiyo I hapo kani hospital ka jing kepat lembah kala kota kubur saki barok ginung wan tia pang hani hospital habak kedan kum kita ke facilities pin top but pin tap hakate ke grievances box lalu pisiam kana no kajinge kenang makani kajinge kanam kut tang hakti doktor andi na kalyang juni ka sangru nginwan pin nakapor sa kapor bunwat jintip yakini kajinge ngin sapan pule ya gitu ki baro but ngin sapai ya kajinge in reality na kapat kali bicuan tentu ini helpti singkin na po office ban complain ya no inoru iman nang ni sakmat ni namla ban piang su ande kai ka bangin lang piang kalong pe ya kitu gisti ba kinumpang di ba pang ni star kitho ita grievances ke jinge ke jugi bat ngir min pule lang ba ki doktor bat kai ka action ke bangin sim kalong pat halor kata ke bu muara ka jekra jungi ba mata ya khamtam ya CM run burom jungi sir product sangma ba ka building ngiladep hapo ka sinong umran parila ka bakilabu kawai ka bansnag ka hospital hapo ka district boy ka banlong kum kate ka Ganesh Das hospital ka ban hapo law mali balaraja ba government kan plino namar ka adep nalok sudong ka adep ka building ka adep nalok sudong ka biang lu kate ka jaka hante hapo umran balaraja ba ka plino kamut ka jingkya ka mat kini ki hospital jungi na po riboy nadu ki PHC nadu ki CHC bat kamta hapo civil staff kamut kan long besting nama ka pediatric bat ka gynecology kindra no hakate staff bat hangni kan long kumba sumal ka civil staff hapo selo bat ya kani ni lembah kala patai kubur ni ai ni pan ke cingkepat na government bakan le no mardor para ka ju upon na kalian jungi ngin ai lu ko sai Minister Badan Burom Jungi Jongkar Health Department bat kumju kopi ngin sapha bat sai CM ban le ban plino kat ban nak lo ya ketika hospital kebetulan apa umran yang pernah